Ljubitelji čišćenja kažu da je omekšivač za veš sredstvo koje svi moraju da imaju u svom domaćinstvu jer je spektar njegovih namjena veoma širok. Mnogi obožavaju mirise omekšivača i koriste ga za čišćenje mnogih stvari u kući, kao i za suzbijanje neprijatnih mirisa u kupatilu. Danas vam predstavljamo 7 načina na koje možete iskoristiti omekšivač za veš u svom domu. Broj 1. Radijatori. Mnogi koriste razređeni omekšivač za veš za čišćenje radijatora. Osim što ćete kvalitetno očistiti radijator, bonus je i što će vam se po sobama širiti miris omiljenog omekšivača. Radijatore s polja prebrišite mješavinu vode i omiljenog omekšivača za veš. Broj 2. Prašina. Jedan od trikova je i brisanje prašine krpicom natopljenom omekšivačem, poslije čega će se svakako manje prašine nakupljati na predmetima, a posebno ako su u pitanju lajsne. Broj 3. Kupatilo. Ukoliko u kupatilu posjedujete monoblok sistem za WC šolju, podignite poklopac i sipajte jednu šoljicu, nekih 150 ml omekšivača za veš u vodokotlić. Omekšivač će pasti na dno, a svaki put kada pustite vodu kupatilom će se raširiti prijatan miris. Broj 4. Jastuci. Još jedan od trikova je osvježavanje dekorativnih jastučića ili namještaja u vašem domaćinstvu uz pomoć spreja koji sadrži i omekšivač za veš. Pomiješajte 2 čepa omiljenog omekšivača za veš u tečnom stanju i 1 čep omekšivača u granulama, a potom dodajte vodu i sve stavite u bocu sa raspršivačem. Tada jednostavno poprskajte jastučiće i namještaj koji će nakon toga biti osvježeni i mirisni. Broj 5. Aroma difuzeri. Umjesto da svaki put kada vam se osvježivači prostora sa štapićima, odnosno aroma difuzeri istroše, kupujete nove, pokušajte u njih da sipate mješavinu omekšivača za veš i vode. Broj 6. Rešetke iz rerne. Mnogi ljudi imaju problem kada treba da očiste rešetke iz rerne na kojima je zagorjela masnoća, ali omekšivač i tu može da bude od pomoći. Umočite rešetke u mješavinu vruće vode i omekšivača, pa ih nakon nekog vremena izvadite. Masnoću sa rešetki tada ćete mnogo lakše ukloniti. I broj 7. Tepisi. Možda i ne primjećujete koliko su prljavi vaši tepisi i staze se dok ih ne pokvasite. Dodavanje omekšivača može im pomoći da ostanu sjajni i mekani poslije pranja. Da bi postigli pun efekat, ljubitelji čišćenja savjetuju da ih operete u pjenušavoj kupki prije nego što ih ostavite da se natopi još 30 minuta. Iskreno se nadamo da su vam neki od naših savjeta olakšali rad u vašem domu.